Gerente filial Banco Mandiri Dili Doli Sinaga Dehan atau komemora existência Banco Mandiri ha Timor-Leste badala ruan resim tolu iha bulan Agosto ne se iha atividade sosial ne bese halau to suku no município Sira. Declaração ne gerente filial Banco Mandiri Doli Sinaga hatoba jornalista weng hira halau atividade ação dua saundrang iha Timor Plaza domingo ne. Dehan sira participa ativamente a atividade sosial sirhanesang ne tambah for benefício ba komunidade. Memang Bank Mandiri berharap bisa berperan aktif juga dalam kegiatan sosial, khususnya yang seperti ini bermanfaat. Baik saya sendiri juga ikut donor, Pak. Jadi kita berharap ya semua orang itu punya peranan untuk memberikan dampak buat orang lain. Niamos dehantan aniversário existência Banco Mandiri he Timor-Leste badala ruanulu resintolu se celebra iha bulan Agosto. No atividade hanesan bakti sosial iha suku no município Sira inclui dua saundrang hanesan atividade nebe fo benefício ba povo Sira. Iha sorin seluk Pierre Amores Leonardo Husi Filipina ba estel hateteng ini presença e atividade dua saundrang ne atau voluntariamente oferece neran ba emaseluk nebe precisa. Also part of AML Timor Universal LDA in Timor. It is a privilege for us to be donors here in Timor because we're able to save lives. For those who are waiting and who has the heart of giving back to the people and saving lives. Niamos dehan aktividade hanesang ne importante tebes atau ajuda ema nebe precisarang no sira nebe laiha kebita tu sosaran. Nunemos Madre Husi Congregação Kim Yosefia Hateten, sira participa ação dua ação rang ne, objetivo atau ajuda emaseluk nebe precisaran. Kalau saya ya pesan itu hanya kita pikir kita kan memberi. Jadi semoga dengan pemberian kita orang lain bisa tertolong. Apalagi mereka yang tidak sanggup untuk memberi darah. Jadi kita hanya memberi, menyumbang sukarela, tidak ada paksaan. Jadi kita mengharap dengan itu mereka bisa kembali hidup dengan semangat dan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Josefa Parada, Mikael Malimau, STL News.